byo birakwereka iki nabo bayobozi bombi kudahuza ururimi kuri ayo mafaranga nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ariko nanone iyi ntambara bakakubwira ngo Amerika na Iran amasezerano, Amerika na Iran amasezerano, ubundi uravuga iki kuri ariya masezerano? Ariya masezerano rero agiyeho umukono ku mpande zombi, tutumvisha ikibazo cya za uranium zitunganyijwe. Ya uranium ngo ibyayo bizakomeza kuganirwaho ngo mu gihe cy'iminsi 60. Ubwo yabaye igiye ku ruhande mu biganirwa, iyo biganirwaho ntirimo, iri ku ruhande. Urumva ko kantu mu biganirwa ntirimo. Kandi abonye na Kongere ya Amerika yaratoye ibuza Trump uburenganzira bwo kuba yakongera kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Yego. Bisobanuye ngo uko byagenda kose, nabonye n'ikiganiro Trump yari arimo gukora ari gutangaza uburyo ngo Iran na Turkiya bari bagiye gusenya Israel bakayikura ku ikarita y'isi y'Amerika itaza kugoboka. Trump nawe bitangaje. Buriya Turkiya nayo ngo yari iri inyuma ya Iran. Ishyigikiye. Ariko ngubu urebye uburyo ari gutaka Turkiya bura ni igihugu gikomeye cyane nuko mutabizi nuko mutabyitaho. Ariko ni igihugu gikomeye. Ati rero Turkiya na Iran bonyine ubwabo bari gusiba iyi Israel. Ariko none wibuke ko Israel na Amerika ntabwo bumva ibintu kimwe. Ni nabyo nari ngiye kukubwira, aya masezerano Iran na Amerika byashyizeho umukono ku ngingo zimwe na zimwe bumvikanyeho. Uwabiguyemo cyane ni igihugu bita Israel, kuko nta ngingo n'imwe ikirengera irimo. Ibyo byose bikaza binahurirana nuko nubwo bwose bagiranye ayo masezerano, Iran yari yaranze gusinya aya masezerano igihugu bita Liban kitarimo. Ariko mu masezerano Liban igarurwamo. Rwose Israel ntabwo yapfa kuyigeraho uko yiboneye. Hari inkuru ndi kubona hano yavuga iti nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiranye amasezerano y'agateganyo yo guhagarika intambara tariki ya 17 Kamena 2026, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyasubiye aho cyahoze mbere y'uko itangira mu mezi 4 ashize. Ko yatangiye kuri 28 z'ukwa kabiri. Yego. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze ku madolari 72 n'ibice 48 ku isoko mpuzamahanga. Biba igabanuka rikomeye ribayeho kuva iyi ntambara yatangira. Ubwo biragaruka bitujyane kuri wa muhora wa Hormuz. Uribuka ko Amerika yari ifitemo akaboko gakomeye. Iran nayo iravuga iti nitwe tuhakontorora, nta uzahaca atabanje kudusaba uburenganzira. N'ubu ngubu harimo ikibazo muri Hormuz, harimo ikibazo ku bw'amato ari gutambuka adahawe uburenganzira na Iran. Harimo ikibazo rwose. Ahubwo urumva ko akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kabongeye kumanuka ku isoko. Ni mu gihe muri Amerika Trump yatanze itegeko ngo mu nkorere investigation. Ubwo ni itohoza cyangwa bamenye neza. Na yahe makampani agikomeje kuzamura ibiciro by'ibikomoka kuri gaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagiye kuyahana batitangiriye itama bihanukiriye, kuko bari guhenda abakiriya kandi bari guhenda abaturage, kandi intambara Amerika yarayihagaritse. Ku bwa Amerika ibikomoka kuri peteroli na gaze byakwiye kuba byaratangiye ibiciro kujya hasi. Ariko biragaragara yuko ahari abanyamerika nabo bari baraguze ibikomoka kuri peteroli na gaze bigihenze. Iki ni igisobanuro cy'uko bafite stock y'ibyo baguze bihenze, kandi ntabwo bahomba ya mafaranga bashoye. Yego, ku bwa Trump arumva byahita ko bimanuka bikajya hasi. Abacuruzi bose ko babyumva, ariko abacuruzi bo baranguye bahenzwe. Ntabwo bacuruza bahomba. Barabanza bareke ibiri muri stock bishire babone gusubira ku giciro, barangure kuri cya giciro cyo hasi, babone gutanga ku biciro byose. Ariko Trump ntabishaka. Kubera iki? Arashaka gushyiraho igitutu ngo yerekane ko uko byagenda kose ibiciro byakwiye kuba biri hasi. We niko abyumva, ni nakabitekereza. Ariko aravuga ngo ayo makampani bayakoreye iperereza bamubwire uko bihagaze, nawe ngo agire icyo abikoraho. Urumva ukuntu nabyo birimo ikibazo aho ngaho. Kandi nanone nubwo bwose wumva ngo akagunguru karamanuka, wibuke ko ibikomoka kuri peteroli bifata igihe cy'amezi 2 kugira ngo nk'urugero kugira bigere n'ahangaha iwacu bifata igihe cy'amezi 2.
ubwo bica mu nzira y'ubwato Bica mu mazi. uje nkwifurije kugira ibihe byiza aho dukurikira aho uherereye hose kuri CR TV urahatubona ndetse no kuri Inside Rwanda. Tumaze iminsi tutari kumwe ariko amakuru yo aba ahari asohoka buri kanya tuba tugomba kuyabagezaho. Turi bwigire muri Middle East aho hari ibintu bigenda bivugwa cyane cyane, ariko turagarutse ngo tugende tubinyuramo turebe ibyo ari byo. Intambara hagati ya Israheli, Irani ndetse yayifatanyije n'umufatanyabikorwa mukuru ariyo Amerika. Israheli ndetse na Lebanon ese bimeze bite? Umuhoro wa Hormuz byo bimeze bite? Igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli se bwo biri kuvugwaho iki? Nibyo tugiye kunyuramo muri aka kanya. Kuri mikoro ya mbere nitwa Jerry, ndi kumwe na Sympatique. Umeze neza Sempa? Yego meze neza Jerry, nizere ko nawe bigenda. Ndabona uri kugenda utora agatege, ibintu biri kusubira ku murongo. Kamitende kari kugenda kaza. Uburwayi ni bubi cyane. Ni bubi cyane. Ubu no gushima Imana ko biri kugenda biza. Gushima Imana, tunabwire n'abandi bantu bose bafite ibintu bari kunyuramo bitandukanye harimo n'uburwayi, tubabwire ngo Imana ibakomeze kandi bakize. Niko bimeze, Imana ikomeze bane namwe. Yego. Tudatinze rero, hari amasezerano yongeye kuvugururwa hagati ya Israheli, hagati ya Iran ndetse na Amerika. Yego. Amerika ho bivugwa ko hari inkuru nahoze nsoma kuri ku kinyamakuru cya CNN bavuga ko Iran yazanye ku ntebe y'ibiganiro abantu b'abadiplomate babimazemo imyaka myinshi aribo bazonze Amerika. Trump rero kuri kwa kundi muri bya biganiro bye byo kwerekana ko to make America great again, ntabwo yemera ko yatsinzwe, ariko nyamara bavuze ko abahanga bakurikiranira hafi bavuze ko mu myaka myinshi ishize ubu ari bwo Amerika isebye, kandi ni nacyo gihugu gihangaye gukora mu jisho Amerika kikayisuzugura ku byemezo byose. Icyo nta kindi ni Iran. Yego. None se Jerry, reka tujye tubiganiraho neza. Ngira ngo ibintu tumaze igihe kirekire tunabikora, abantu bagiye bumva ibiganiro byinshi twagiye dukora. None se tekereza ko Amerika yemera gusubiza Irani amafaranga yari yaragiye afatirwa mu bihe bitandukanye? Ibyo bibaye nyuma y'iyi ntambara. Yego. Tekereza ko Amerika izatanga amamiliyari hagati ya 250 na 300 yo gusana ibyangijwe. Tekereza ko n'ubundi bizarangira Iran ari iri kugenzura ubunigo bwa Hormuz. Ibi bintu byose gutyo birebesha amaso, none se birakwereka iki? Birakwereka ko nyine ubu none hari ibintu bajya bita ngo amasezerano. Urajya ubona ngo Amerika na Iran ngo basinye, Amerika na Iran amasezerano, Amerika na Iran basinye, Amerika na Iran amasezerano. Abantu bahita babyumva. Nukwemera ariko abantu benshi bahita bavuga bati uko biri kose igifite imbaraga gitegeka igitoya uko kigomba gukora ibintu. Kuri iyi nshuro siko bimeze. Ntabwo ariko bimeze, byagiye byitwa ngo bemeranyijwe ariko ni Amerika yemeye. Ubundi niyo terime nziza bikoreshwa. Through social we yaraje aravuga ati aya mamiliyoni mubona ni Vince vice president niwe wabitangaje, aravuga ati aya mafaranga ntimuterwe ubwoba nubwo ari menshi, ariko tuzayisubiza kuko bazagaruka bagure product zacu. Ni ukuvuga ngo Amerika irashaka kugaragaza yuko, ariko urumva ni bwa buryo bwayo nanone bwo kugenda igaragariza abaturage n'isi ko ari igihangange, ko nta kibazo. N'ubundi urabona ko bari muri bya bindi byabo bya aya mafaranga, nubwo mwumva bivugwa gutyo, nubwo mwumva bimeze bityo, ariko mwebwe nimuhumure, tuzagenda tuzabasubiza mu bintu. Ni nk'aho bakavuze buriya tuzabasubiza mu bintu, muri products. Ni nk'aho twebwe ntabwo tuzakora mu mufuka ngo tubahereze aya mafaranga, ahubwo bazajya baduhahira ibintu twisubize. Ariko hari Trump na J.D. Vance nta nubwo bavuga rumwe. Kuko ku bwa Trump aravuga ati twebwe nimuhumure ni products tuzabahereza. Ariko J.D. Vance we araza akakubwira ngo oya, ati n'abanyamerika bahumure ntabwo azava mu misoro yabo, atari ko n'ubundi ayo mafaranga agomba kuzashaka gasubizwa Irani. Ibyo rero birakwereka iki? Nabo bayobozi bombi kudahuza ururimi kuri ayo mafaranga nabyo ubwabyo ni ikibazo. Ariko nanone iyi ntambara bakakubwira ngo Amerika na Iran amasezerano, ubundi uravuga iki kuri ariya masezerano? Ariya masezerano rero agiyeho umukono ku mpande zombi, tutumvisha ikibazo
cya za iraniyumu zitunganyijwe. ya iraniyumu ngo ibyayo bizakomeza kuganirwaho ngo mu gihe cy'iminsi 60. ubwo yabaye igiye ku ruhande mu biganirwa. mu biganirwaho ntirimo, iri ku ruhande. Urumva ko kantu mu biganirwa ntirimo. Kandi abonye na kongere ya Amerika yaratoye ibuza Trump uburenganzira bwo kuba yakongera kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Yego. Bisobanuye ngo uko byagenda kose, nabonye n'ikiganiro Trump yari arimo gukora, ari gutangaza uburyo ngo Iran na Turkiya bari bagiye gusenya Israel bakayikura ku ikarita y'isi y'Amerika itaza kugoboka. Trump nawe bitangaje. Buriya Turkiya nayo ngo yari iri inyuma ya Iran. Ishyigikiye. Ariko ubu ngubu urebye uburyo ari gutaka Turkiya, ati Turkiya buriya ni igihugu gikomeye cyane nuko mutabizi nuko mutabyitaho. Ariko ni igihugu gikomeye. Ati rero Turkiya na Iran bonyine ubwabo bari gusiba iyi Israel. Ariko nanone wibuke ko Israel na Amerika ntabwo bumva ibintu kimwe. Ni nabyo nari ngiye kukubwira, aya masezerano Iran na Amerika byashyizeho umukono ku ngingo zimwe na zimwe bumvikanyeho. Uwabiguyemo cyane ni igihugu bita Israel, kuko nta ngingo n'imwe ikirengera irimo. Ibyo byose bikaza binahurirana nuko nubwo bwose bagiranye ayo masezerano, Iran yari yaranze gusinya aya masezerano igihugu bita Liban kitarimo. Ariko mu masezerano Liban igarurwamo. Ariko Israel ikomeje kurasa yanze kurekura Liban, ndetse hari n'ubutaka yokipye ikomeje no kuburwanira. Nabonye na minisitiri w'ingabo wa Israel avuga ngo tuzahaguma kugeza kuri Amina, nta gihe dufite cyo kuhava, nta gihe dufite tuzahamara ngo turahavuye, tuzakomeza ndetse n'imirwano izakomeza. Bisobanuye ngo ntabwo iyi ntambara ku bwa Israel igomba guhagarara. Kandi ikindi, kubera iki Israel Amerika na Iran bagiranye amasezerano, ibintu byose ukaba uri kubibona kuriya, ukaba ubona Israel itari kugira ikibazo kuri ayo masezerano hagati ya Iran na Amerika, ariko bakigomera muri Liban bakarasa. Ubundi muri Liban hari iki? Hariyo Hezbollah ikabangamira inyungu za Israel. Kandi Hezbollah yo bibaye na ngombwa yigira no ku butaka bwa Israel. Ku bwa Israel rero, ku bwa Israel Hezbollah ikiriho, ibyo kubwira Israel kurekera kurwana ntibishoboka. Ntabwo watsinsura Hezbollah udakuyeho ubutegetsi muri Liban, muri Iran. Ahubwo muri Iran no kuvuga ngo Hezbollah ifatanya na Iran, ariko ku bwa Israel yamaze kubona ko Amerika yamaze kuyitererana yonyine, iyisiga mu rugamba, iyisiga ku rugamba na Israel. Kuko impamvu ntabwo ishobora gukomeza intambara na Iran, ntibishobora gushoboka. Israel yo iri gukomeza intambara ahubwo na Liban ivuga ko iri kurwana na Hezbollah. Bisobanuye ngo rero uko byagenda kose ku bwa Israel ntabwo intambara yarangiye. Kandi wibuke hari n'ibihugu kuri iyi si bidafite igisirikare gikomeye nka Hezbollah. Yego. Ntiwumve ngo ni Hezbollah bari guhangana na Israel, bahanganye nayo gutyo ngo ugire ngo ni ibintu byoroshye, kuko Hezbollah yonyine ubwayo, Hezbollah yonyine ubwayo rwose Israel ntabwo yapfa kuyigeraho uko yiboneye. Hari inkuru ndi kubona hano yavuga iti nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiranye amasezerano y'agateganyo yo guhagarika intambara tariki ya 17 Kamena 2026, igiciro cy'ibikomoka kuri peteroli cyasubiye aho cyahoze mbere y'uko itangira mu mezi 4 ashize. Ko yatangiye kuri 28 z'ukwa kabiri. Yego. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze ku madolari 72 n'ibice 48 ku isoko mpuzamahanga. Biba igabanuka rikomeye ribayeho kuva iyi ntambara yatangira. Ubwo biragaruka bitujyane kuri wa muhora wa Hormuz. Uribuka ko Amerika yari ifitemo akaboko gakomeye, Iran nayo iravuga iti nitwe tuhakontorora, nta uzahaca atabanje kudusaba uburenganzira. N'ubu ngubu harimo ikibazo muri Hormuz, harimo ikibazo ku bw'amato ari gutambuka adahawe uburenganzira na Iran. Harimo ikibazo rwose. Ahubwo urumva ko akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kongeye kumanuka ku isoko. Ni mu gihe muri Amerika Trump yatanze itegeko ngo mu nkorere investigation, ubwo ni itohoza cyangwa bamenye neza na yahe makampani agikomeje kuzamura ibiciro by'ibikomoka kuri gaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagiye kuyahana
batitangiriye itama bihanukiriye, kuko bari guhenda abakiriya kandi bari guhenda abaturage kandi intambara Amerika yarayihagaritse. Ku bwa Amerika ibikomoka kuri peteroli na gaze byakwiye kuba byaratangiye ibiciro kujya hasi, ariko biragaragara yuko ahari abanyamerika nabo bari baraguze ibikomoka kuri peteroli na gaze bigihenze. Iki ni igisobanuro cy'uko bafite sitoke y'ibyo baguze bihenze, kandi ntabwo bahomba ya mafaranga bashoboye. Yego, ku bwa Trump arumva byahita ko bimanuka bikajya hasi. Abacuruzi bo siko babyumva, ariko abacuruzi bo baranguye bahenzwe, ntabwo bacuruza bahomba. ntabwo bacuruza bahomba. Barabanza bareke ibiri muri sitoke bishire babone gusubira ku giciro, barangure kuri cya giciro cyo hasi, babone gutanga ku biciro byose. Ariko Trump ntabishaka. Kubera iki? Arashaka gushyiraho igitutu ngo yerekane ko uko byagenda kose ibiciro byakwiye kuba biri hasi. We niko abyumva, ni nako abitekereza. Ariko aravuga ngo ayo makampani bayakoreye iperereza bamubwire uko bihagaze, nawe ngo agire icyo abikoraho. Urumva ukuntu nabyo birimo ikibazo aho ngaho. Kandi nanone nubwo bwose wumva ngo akagunguru karamanuka, wibuke ko ibikomoka kuri peteroli bifata igihe cy'amezi 2 kugira ngo nk'urugero kugira bigere n'ahangaha iwacu bifata igihe cy'amezi 2. ubwo bica mu nzira y'ubwato, bica mu mazi. Bisobanuye ngo ibyaranguwe se mbere y'ayo mezi 2 bigomba gucuruzwa bihomba? Oya, ibiri muri sitoke byaguzwe bihenze bizabanza birangire, nibimara kurangira ahasigaye ibiciro bibone kugabanuka. Bisobanuye ngo ntabwo ibiciro biri buze kugabanuka mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi kubera yuko ngo akagunguru katangiye kumanuka. Oya, kubera ko hari ibyaguzwe ku giciro cyo hejuru. Aho ngaho niho hari buze kuba ikibazo. Bisobanuye ngo abaturage hirya no hino ku isi bari buze gukomeza guhendwa n'ibikomoka kuri gaze na peteroli mu gihe cy'amezi 2, ariko ku isoko mpuzamahanga akagunguru karagabanutse bitewe na sitoke yari yarakozwe, kandi ibyo bikomoka kuri peteroli na gaze byararanguwe bihenze. Ibyo byose rero ni inzira ziriho aho abantu bashobora kuza gutekereza ngo ese ku biciro bitari kugabanuka kandi akagunguru kagabanutse. Oya, hari sitoke ibihugu bibitse zaranguwe mu buryo buhenze. Icyo cyo rero ni ikibazo abantu benshi bari buze gukomeza gutekerezaho cyane. Ikindi kandi nubwo bwose bimeze bityo ntabwo ibintu biranoga neza, kuko urebye Amerika na Iran nabo ubwabo bya bindi bemeranyijwe ntabwo biratangira gushyirwa mu bikorwa nk'uko babyemeranyijwe, kuko buri gihugu cyifitiye ibibazo byacyo. Ari Amerika hari imbogamizi ikibibonamo, ari Iran hari imbogamizi ikibibonamo. Wavuze ya delegation ya Iran ngo izi kudilinga cyane, iyobowe na Garibaf, umuyobozi w'inteko ishinga amategeko, ararenze. Baraganira rwose. N'ejo bundi aherutse kujya gusubira mu Busuwisi yambaye akamenyetso kariho umubare w'abana bishwe na cya gitero cya Amerika na Israel. Abana bababaje abantu, bababaje abantu. No mu biganiro bya mbere bari kugirira ni muri Iraq, ni muri Geneve mu Busuwisi, no muri Pakistan hose bajyagayo. Bagiye mu ndege huzemo amafoto y'abo bana. Yego, n'ubu ngubu hari ibiganiro biba biteganyijwe i Geneve mu Busuwisi, impande zose zirajyayo bakagira ibyo bemeranwa, bakagira ibyo bahurizaho, akagira n'ibyo badahurizaho. Mu magambo make ya mirongo migari bya bintu bigera kuri 14 byose bagiye bemeranywa, ntabwo biratangira gushyirwa mu bikorwa. Kimwe mu bibazo bigikomeye cyane ni ukumva kwa Israheli. Kumva kwa Israheli bikomeje kuba ikibazo, kuko Israheli na Amerika hari ibyo batagenda bahurizaho kandi byagakwiye kuba byubahirizwa kuko bikubiye muri biriya biganiro. Cyane cyane kuba Israel ikomeza intambara kuri Liban nk'uko twari twabivuze. Urumva rero hari ukuntu bikomeje kugenda bitari byiza. Yego, ndumva icyo cyo kwishimira ko ibikomoka kuri peteroli byasubira ku giciro cyiza bikamanuka ni inkuru nziza, ariko nanone hakibazwa nyine kuri izo stoke zaguzwe mbere mu masaha yitereye nijoro ku wa gatandatu. Amerika Vince yagarutse muri ubwo ni vice president. Yego, niwe uri gushyirwa imbere noneho muri deals za Iran na Amerika. Ni ukuvuga ngo iyo bigezaho badelinga bakaza kureba ibiganiro n'ikiri buze kuvamo JD Vance niwe ugenda ubwo Trump asigara mu nshingano nyine zindi zo kuyobora igihugu. Ariko ubwo hari impamvu batuma JD Vance, hari impamvu bamutuma. Uriya mugabo ni seriye cyane mu migirire ye no mu mivugire ye, ni seriye cyane. No kuvuga ngo kandi ibyo avugiye hariya
bikunda kumvikana cyane kuruta ibyo Trump avuga aza yiyandikira kuri Truth Social, ibiki byose biranye na yivugira uko yishakiye. Ibyo J.D. Vance avuze bihabwa agaciro cyane ku buryo birangira ari nabyo Trump abaye nawe nk'ushimangira, kuko Trump ibyo avuga rwose igihe kiragera akaza akavuga ngo bimeze gutya kandi ari ibinyoma bidafite n'aho bihuriye rwose, bikarangirira aho ngaho nyine, ntabwo bagenda babyumvikana. Ariko Vance yavuze ubwo n'abanyayirani bari bari mu kudelinga nawe bahita bavuga bati ibyo nuko bimeze, turakomeza natwe dutegereze turebe amaherezo yabyo. Ubwo rero nibyo bakomeje nabo kujya bareba. Yego. Ndumva twasoreza ku kintu kimwe nabonye, uriya mugabo Minister Charles Starmer w'Ubwongereza byarangiye yeguye. Keir Starmer byarangiye yeguye kubera yuko yagiye agaragarwaho kugira intege nke mu bintu byinshi. Abagabo bafite n'imitima bavuga ati biranze ndarekuye. Hariya bararisayininga baregura, hariya nta mikino ibihari. Minisitiri w'intebe mu Bwongereza kumva ngo yeguye ni ibintu biri aho bisanzwe. Ngira ngo Abongereza bamushinja ibintu byinshi, hari guhagarika amadili atandukanye, harimo na dili y'u Rwanda kandi urabizi. Ya yindi yo kwakira bimukira bavuye mu Bwongereza ni Keir Starmer wayishe. N'izindi uzi ko ku bwa Keir Starmer Amerika n'Ubwongereza ntabwo bagiye imbizi kugeza ubwo n'umwami w'Ubwongereza yigendeye hehe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose rero byakoze kuri Keir Starmer birangira avuze ko agomba kwegura, kandi hari yabitangaje babyarangiye, abasigaje kureba uzamusimbura gusa. Keir Starmer rero ntabwo yafashije Abongereza nk'uko babyifuzaga, ntabwo yababaniye nk'uko babitekerezaga. Ubwo ibyo byose nyine bikaza bigarukana none ari imbogamizi, ari ingorane mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo bakomeza kwibaza bati amaherezo azaba yahe. Ariko ntabwo ukwiye kwibaza ngo amaherezo azaba yahe kuri bariya Abongereza n'Ubwongereza bwabo. Ubwo bo niko bakora biriya bintu byabo, misiyo zabo niko bazigenza. Ubwo ikiba kiriho nyine nabo ni ugutegereza mu gihe gitoya, ntabwo uri butinde tuzumva uwamusimbuye. Yego. Reka ndumva twagana ku musozo tugasoreza aha, tugakomeza tukabashakira n'andi makuru ahasigaye ntibakajye kure yacu, tuzajya dukomeza tuba-updatinga nk'uko byari bisanzwe. Ni ibisanzwe. Ubwo nyine turi kugerageza kugaruka ku murongo uko ibintu birushaho kugenda bigenda neza n'ubuzima bugaruka. Siko bimeze se. Asante sana, nyine turabakunda cyane. Mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, mugaruke murebe ibiganiro byacu kuri CR TV rwose. Twaje niko bigenda nta kundi.